Magkakamay-ada na indirekta nga koneksyon pandagat ang Naval Biliran, tikadwa matnog Sorsogon, mahuman iton paggarampang abot nga iton lokal nga opisyal, Hansan Ricardo Shipping Lines Corporation para iton pinal nga plano, iton bag-o nga maritime corridor. Subay iton Facebook post ang kumpanya hadtod Webes ang serbisyo in pagbubuhaton iton MV-ONGN1 ang pinakasyahan nga brand new roll-on roll-off ukonroro vessel iton kumpanya. Ginbabanabana nga ada 70 to 80 nautical miles ang direkta nga distansya hadagat abot nga iton Port of Naval ngan matnog. Hapresente inaagi pa Cebu iton mga pasaheros ngan kargamento tika nga biliran tikadto matnog nga nagdudurot tamanin mas sa labang nga oras iton biyahe ngan dugang nga gastos. Ginalauman gihapon nga magpapakusog iton bag-o nga ruta iton Agusan Kalakalan habot nga iton Southern Luzon ngan Eastern Visayas. Labot pa iton paghahatagin mas malagbit nga alternatibo para iton mga pasaheros ngan freight services. Nakigampang naman nahin Naval Mayor Gretchen Espina ha mga opisyal iton shipping operator nga nakabase sa Surigao kasumpay ito nakatalaan nga paglulunsar ha Marso hito na ruta nga matnog Sorsogon to Naval ngan Biliran to Culaba Leyte. Hausa nga pahayag, ginmalatumat itong lokal nga gobyerno nga ang bago nga shipping route, ang gilalauman nga magpaparibong itong aktibidad pan-ekonomiya, magpapaupay itong accessibility ngan mas magpaparigon itong inter-island connectivity ha Visayas region. Tikang din niya Bombo Radio Tacloban ini Bombo Veronica Ucasla, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!